Watch Ake on Rebi Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Yo, abadabi, mena Rebi multimedia ake ebala twenfe. Mena fe okwafoy agbejulo. Niji ajole okwafoy ke wawule fe. Ele what egbe wa check obeni mena ajulele. Over no gbe. Samuel Afunsaki. Samuel Afunsaki ni over the mini jule money abu. The mini potential no chune no wore money ajule buwe. Iya wo ya la abese nshona. Oya we la bese nshona. Mena mini jule no ake jule buwe. Ami fridge ke mama ke ije mo wolo. Yo wajeme wache ka hale fridge mama ke jeme wolo. Wache mene te aga te ofilio te onu te aga mene ajule buwe. Engona wa ni minda yo washi. Aga no fianu ni le etobi e ga be she eyin chakem. Na aga shi me ga mi gba shi san aga ni le shi na le aga mi gbe lo fe la fe iwo abatemi aga nu gbe lo mba yu nda sandi ni ya yu ni atobi na ba mi ewolo aga mba shia sha ba chemi na chemi mene no mba yo anyu ya ni mba wo awodu Wajeme wala don wo bi no yo kamu ke ha ekwele wajeme ni abekwa wo ya na me ya wo don ami anye me fe nga wo nye me ni ga ya wo ye abafun shona fe nga wo ake mo fe amu no ya wo ye abese shona yele mo onye awa ya wo ya mi inshope ke ekun agale pele ke nshonkun ke nsho pele o ba na twi ke nsho yin iya wo ni gbe olu ojogba feberi bo mo chomo mi kete fe ngbe olo ke nsho yin ba se ngbe olo ojogba no mo fe amu ana mi se no ya wo eja aja je ni na mo ni aja wo fe wa se mo fe amu no mo fe amu ana twi aworu na wo ne atona na wo mo ko ewo fi afi pa anyun kese dan ni mene mi Messiah tasho e se no mba wo ye nka se fi gidi ga yin afoto kataka ofolikwe obolo nka me yin wacha yo la do no sake agbara bo award ko ma wa chike be ko ni no wa ke den gbe hu agbena ra do Ibrahim Yakubu best performer ye shiba mi money ba fe presentation e haleji DO1 Gifty Okan municipal fire commander ni fa what wa de wa wan DO1 Gifty Okan municipal fire commander e ba fe presentation Ibrahim Yakubu best crop farmer for 2021 ki ala da de kotopo ejole money nti fridge double door kumi ke water pump ni fa what wa de wa wan Ibrahim Yakubu best crop farmer best livestock farmer Owula Joseph Klufio nyawa ke de twawa akpiale Monique a presentation e ba allergy Chief Superintendent Gladys Langdon Cantonment Divisional Commander ne fa na what de wa wale Joseph Klufio best livestock farmer Moni ba fa presentation e allergy Chief Superintendent Gladys Langdon Cantonment Divisional Commander Best fish processor, Mami Ernestina Dede Kotei, Madame Ernestina Dede Clothei. If I watch the Wawale, the money by presentation allergy, Municipal Coordinating Director Kiala Dadekutupon Municipal Assembly, Reverend Daniel Nkuma. If I watch the Wawale, Reverend Daniel Nkuma. The Afro presentation our Mami Ernestina Clothei. Best fish processor. First runner up. Allo Moniba Bainiji Enyono. Keha la Dade Kotopon. Egbeji Amfrey. Ni Okai Ochangba Potri. The final watch at the Wawale. Moniba Fe presentation allergy was sent notalo. Owula Frank Davis Esquire. The final work at the Trawa Apiale. Party executive said the final Nyapian Numuekoni FA presentation in our. The final party executives. Nyapian Numueni FA presentation in our. Owula Frank Davis Esquire was sent notalo. The FA presentation in her first runner up.
Watch Ake on Repeat Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Yo bɛsikɔmɛ ko wɛ Repeat TV e ba la ne mi mɛna kɛ Farmers Day adole okwafo ika wɔ wula fɛ yɔ ma ne mi domo na akɛ basɛ bi ne wɔn de gbe wɔn change wɔn la fɛ sikite le no wɔn ba ta ne gba fi ko yɛ ni wɔn ba o de ma ne. O ma nya bla nye. Ɔna mɛnɛ ɔba ye Farmers Day yodase mɛnɛ o yɔ kɛmɛ yɛ mɛnɛ wabɔ yi. Mɛnɛ wabɔ ete no jugba ni eji o ma nye sani. Ake meniji okwafo ina me ha wo ni wo yo amehu atobe ko ni akedwele ame no wonda me ni to ne kegbejian no to ne nshi okwayeli eji no ni hie manfe ma ke men okwayeli be ni enimbe ni ke ni enimbe wo ma ale hu wo be no me ni chuo no he ni isake atogbe ko na ke wa me he wale ni ameni chumo aya no May lehuni yose akakwe okwayeli akeshi eje ni chumoni anyunam yo eja ake okwayeli obanyo chu no ke chomi no ke nani no may ni ke ni chumobe amekwe koni ametogbejiano ni ameka mehe awo kwami titri yo blantai ni ji youth ni ameko ake ni chumobe ametogbejiano kona ameka mehe awo okwayeli mi meni atwa amekono mwene alo amena dwele moni bi wo ke no awo ame wale ni amechuke ya hie wo sa afi ke wo ba eko nwe no kwayeli ye wo la popa no ke Ghana ete yin feneke wo ni irano si ni fa na gbe we mo wo sa afi mene di ogbe pamo ke ha Farmers Day o ngbe pamo ji waya hie fe washita monemi wole ake na agbaye shi wokwegbe anu no ni blofo chole innovative ways ni wo banye ni wo ke wawo kwa ayeli ko ni hey lehu ni wo susuo akeshi me aje mecho to mumlele ke ni bi ne wo ke wo he awomi ko ni wo kwa ayeli aya hie no ngbe pamoji ake afini baba ne be wo ake wo ba bi eku wo kwa ayeli ete hie fe mene beni radon ba won lasikite leje mo ni won nungle twane won sira pelege han bo ni o radon yo to ba ni ka bo aka we la na lolo gbona ka ajole oku afo ike wo wule ye domo na wa ka won sikite le yue won na gba won la fe wa MP le wono ko le won ka wa yue gbona ni to mo ni te no re wa MP won ba de manye yo manye jura aba ha ofen minda bo shi ke ha ne ke hegbene ni minda chofele husin ake ehaje papa echelewo ni eha woneke hegbene ake ajwele okwafoi ni yo Ghana ne mene wo feda de kotopono ni di municipal assembly bomoda ake agric department ni yo jeme ake ajwele okwafoi fen mene bomoden ye okwanu chumomi yo wa mp fa ne minute o expectations ke ha next year o iradon wa okwa yeli be pia fi o me aka o meni eyako school dan alo meni le noku ama ya okwa mi sigmane kaja fi baba o ne wo fe wonna akashin je na kanni eja ke me kuma ye ni ame ye ni le ojogba mo ni he award e dade kotopon mene soja fonye onupa ni se ka je nshaka we kan fe noko kan je he kire si beno ana eye proto e high eten ni afi mi e ka e hon je noko bibio ne fe ni bi koko me hun kan fata he oba na moko hun ohula pana le hun elelo agbene menfe moni fe mle edumle ke meni ndun moshini bi oba na ke eji noko ni ha me anu chumo ke ha me ni chumo kwa mepa eche won ingbe pa moji ke ya afiko klomi na ba jwele me man of blahin ko blaye san ya okwa yeli mi eye mi aka shi wo shipon jiyan ko bagane e ko be mu shi ko chi obenka agric bi ye ladma oba na ke gbeje no to ye ni oba nya odun ni yo chuse ya oshiami keke bohu oba nya ho eko eje ko ti agric department amedru cabbage ke carrot ke ame ha hotels ni yo dade kotopone ni ehye hemopo ewon ile hemoka ile akeke meka me wo miye no hu eba ha me ni chumo ojugba
ni wo fe wo ya wo hin wo dun ni wo ba ye keke si won dun ni eha wo ni tumotomo afi ni oti eke won dun ni wo ye ko na eha wo ni tumole ho e ka fe ake ba hye ni wo na ni eni na ya hye ni eni ke ba keje manse nyoma akpa ahwe ya ha wo be wo MP ona gbewie mo fa ne na ne wo blanya bi esa wo ka wo ye won tumo na mi ha wo he wale wi mo ko ne kanya wo ko ne wo wo ka wo ya wo okwa no tumo mi tete wo ya kene bia yo oyira don wa oba na akeshin wo ya wo le mi na ka menta e ja ke mesmo na me ka me he wo mi wo ka meta ne me ba hello aha wo e wo mi be wa akeshin me ni ye he mi she ka me chia me benka wo le alo wo la che alo agric department 33 e ba wo ba wa ko ni ne ke wo ya ni tumo ne aya no agbona kwa ni tumo le hu na kan no me ni ye he mi she aka MPN ka agric director ina sandigba in municipal chief executive on to no ni wonye wo chose me ye mledumo hu mi mledumo ba na keshi je he kwa gbo oba hia ni aloje si pon no ya adu ye sha ye gbeja no to na kedun e wo me ni ba sma ka me kase agric department je me ni MP hu ba wa na me kase me ni ba kase na ba hia ojogba MP ka agric department ba cha ya kono wo wa me na me jenshi ni wonye ni wonani tumo wo ha wo blahin ko blaye je tai mo pekeke si ye mo ke ile aka meni le woi meni le dokodoko meni la dankoi amefe ka amefe lojugba oba na keshi no ya keshole mo baba e ha wo oneke gbine no min oneke egbene ni mi ha kwa afo efe ye la ke Ghana fe ayeko ameni tumo papa na amenju na me he wo wonani wonye meni wa cho ame food processors ka duniye na na me achu he niye oba na ka a package Hausa koko a package lo na shanke ni bi ka me ho ame be wo fe wo nyen wo tuna kan ni tumo e wa me fe ni di food processors farmers okwafoi meni tuo ni eni he ni tumo fe mi ha me ayeko kan ni tumo papa ye wo den cha nenu papa ehwe ame okwa ni tumo no wona afa ni ehwele ni wo fe wona no ko ni wo ye twa no manye drum bla be wo MP onu na MP oyi wala do skome ko aka wo ye me na no wo ye ma tin ni do wona wo nyemi me ko me ni le ebomode wa ni adulele ko ne ba ebagba ni ji 18 no like any le chobeji efio alo lo mle o ka bana san gba fi o fa ni o ba o de manye yo manye no ya wodete o filite oh imi shen wa omi so wa ye ka wa na odutumo he no go fi o okay mleji ni ji noko ni wa agbomotu ojugba ni no ni woni into mushroom farming ji koni mokobanye ye ni ena wala na etashi bia ni won ye ni bi ni ewa agbomotu ka ona mushroom se ba wabo koni onyo ohinshin no che no, that is one of the reasons why the mushroom say work ni be natural ni your wo kucho mi no one work feel no he agbomotu ni ken kwe no ni agbene work pon fe drink tomo what all the trace ginger millet mushroom say anya can fe drinks la won ya work can fe drinks e wo agbomotu odugba hu no we e boost your immune system ni jo muji ni bi ni your body mi gbomocho na ehie ba flash le fan out ni bi fio na ni nyumo wa work knowledge ni won fe bi ene no to be ni aka mushroom training can be ya no ani little more is it that costing ni ka onye go fio wa start alo down na Chicago na ni onye start to the mushroom business ne okay now you know beni we drink actually trace ginger mushroom mele aga drinks ko no aga wa den to fa ne je ko na anale ye menem jogba ne ne ke yo wa ne ke ka oto le pio ile we ngbo ba ne ko ye oba ne ko ye Bema camp alo ke nungwa barrier ke call chawo wa number 0544 710 690 call chawo if you know your baba fe delivery ahambo ene ke etobo
go te ni tumo eba no tobo no ya wo eno de chole mo oba ka ochuko ni mpo down oba feel so refreshed ni kon first thing in the morning eba abo free bows no brofo ni ba chole free bows na kan pay gist and here ni ko to no o fe mushrooms I mean can 100 Ghana in can starting in here 2 pillars bia na echo company registered company na here TV no FDA approved can it be no ele shikasa ni ele J problem she bia na revelation alo training na ni wo ba abo alo no kofi oni wo ba ha no onu ishi here no page no ni here aside that business fair business no to no start here no only the page the revelation behind it call na no oba need the next commitment which means can 100 cedi get 50 cedi oba ke ene wo ni mi fi oneke mo ke eto ni start real estate onyo onashkal wujin so ba nyo cement ko cement alo ba nyo ni ne shia ko ke no for shia eto angashi o fe serious akashi wo se ko oto no fe real estate no ji secret ni me pile no ani mo fian mo wish ake o ma fe business ne ken ma fe da na ko gelege plan me shika gboji sanie she call na revelation no ko dem hu fita ake shi nyumo wa mi nu ncho de nche ba wa boni onye ofe business na ka ona gbe mo mo so owo youth sek youth fenga me bia ne kwen wo bo shi ka achabo blanyo sa no fita no coat bana you te fe bo you tijibo ko ye wo family name wo you to be nga me bra fra me ka me awo family name tumo mi okay no ni jiken clear sanima ni nyenu isha kachi in this level of life alo any what share bia na farming ji the way to go agbene mi ne wo homokumba because bia na rubber rice can be na expose here hormone ja can ni be she homo to get the right food to eat ona no I say you there one shikaye mean but another jisani only akeshin ko onya no o farm no ba ye what say ku emuku ke chemical ba gbebo no there's that need akeshi bianess and what you farming regardless whether we even make money out of it or not sani bodenche no yo onye tomo sabo like na kan bi fiofie onyo fe onyo dun ye oshia heni oyo ko nyo feel na kan obanyo o ask for assistant je ladma alo oje ninke inamba ha obanyo twami ma chombo no obanyo fe as a youth cast sit down go ake unemployment association dan o ya obashi o fe noko farming is the easiest way to go call to my mushrooms na nimfione I don't need so much time living by water gbeke by water eta no you test we should wake up especially in farming nobody will disturb you biane come on we need award 2 times here this district with the same business that I'm doing need many more opportunities eba into TV this year alone into 3 TV different stations last one into G no so win award 2 times and o power for any competitor allo to next level bono when I Ghana to mobeni Messi win Ballon d'Or ke deserve akbanle she bia aga na eko no ga gloss na kan she J problem me in like I'm always a winner by the grace of God I get done ke next year win I know I'm a winner and I'll keep pushing until in sheheni nyumonto ni mashe waja me you la don wo ba so no ke wo camera pe mushroom ni be ko ni efe ka yo bes ko when they bo papa ko ni le an la award ajulele ni le aton le lo ajo kan bi ni dojulo ni lo fone won ba o de manye obani aba when na ga when ajulele wa dente ajulebo an ba award te ofilio te nke shida ba anyu da no fi no ba fi ko ka otwi wo mi ya no ha bo ewo at least e go na akashi ana no ni fio be kuma na no ni fio ni e ba ni macha no na kai no the next time we my award e na kai no next year we can do farmers award the same best farmer of the year nyumo da yes ba wo na kan best farmer of the year opana wo ntumo yi no ko fio okay me bank ajimi chwo ni commercial bank ni ene nke fi impact time ni for 4 years then if you on a low business fish farming e wo if to actually catfish ke tilapia ya dankoji ke grass cutter ho
fio she in a huni ebe common ye be in boy start more e wo bia na ye to 1,500 2,000 pieces ni wo use be me ba here on ya by 6-7 months I made that fine me ko me small just 3 months no ni akefio ni na ta cholet adomi follow ha e wo aba here fine e wo wada ni moshi akeshi ibale neke yo fa na ona gbe mo mini nga wo yo ga wo youth mana ka unemployment ntu won be shika ko family ntu mo ne no wa omo yo kam ka wo youth ni eba oh ine kama both agree ke mi ine elemo wa acho is an inner time ke na no ko fio e ni agree bi aje be abale no ko acho fingerlings bibi ke na tank ko mi ke tank ni ba ni dade yo ho tank ko mi ani e ka me wo mi ya me feed e ku ye fio because I marketing ba be me so na fit tilapia agbene fio wo ka me bon at least 3 4 5 months be me so fish wa ambaya no ni ame ba expand e wo isani ame botemi e very easy she ame na time ho ale yes wo payola na ka shi ni wo chebekele e ka wo na standing ba e ka ni tumo mo sa no na bi ha ni tumo ko ne bono ka ni tumo be Ghana ko ka wo wo mi yen e ba ye e bu awo yo shi ko me ko wen gbaji na ma che odote every Saturday ya rubi TV na ka baba ogbon ko nge twa no manya bla bo fe. Watch Ake on Repeat Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake, Noni Ule Ubali.